сураи ҷин дар Маккаи мукаррама нозил шудааст ва аз 28 оят иборат аст. بسم الله الرحمن الرحيم ба номи Аллоҳи бахшояндаи меҳрубон. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا бигӯ эй паёмбар, Аллоҳ таоло ба ман ваҳй кардааст, ки гурӯҳе аз ҷин ҳамоно гӯш фаро доданд, ҳангоме ки ман тиловати Қуръон мекардам. Пас чун шуниданд, ба қавмашон гуфтанд: ҳамоно шунидем Қуръонро, хеле хуш аст дар балоғаташ, фасоҳаташ ва дар аҳкому ахбораш. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا даъват мекунад ба сӯи ҳақ ва ҳидоят. Пас мо ба ин Қуръон имон овардем ва ҳаргиз касеро дар ибодат шарики Парвардигорамон намесозем. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ва албатта азамати Парвардигори мо олист, на ҳамсаре гирад ва на фарзанде дорад. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا ва бехиради мо иблис дар бораи Аллоҳ таоло суханони дур аз ҳақ мегуфт. яъне гӯё ки Аллоҳ шарик ва фарзанд дорад. Ин буд тафсири Бағавӣ. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا ва мо ҳар оина мепиндоштем, одаму ҷин дар бораи Аллоҳ таоло ҳаргиз дурӯғ намегӯяд. яъне ба Аллоҳ таоло шарик ва фарзанд қарор намедиҳанд. ин буд тафсири Бағавӣ. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ва низ мардоне буданд аз одамиён, ки ба мардоне аз ҷин паноҳ мебурданд. пас зиёд карданд мардони ҷин бар инсонҳои паноҳҷой тарсу ҳароси бештарро. ин паноҳбарие аст, ки аҳли ҷоҳилият аз ин гуна паноҳ мебурданд. ва ин нав ширки акбар аст, ки Аллоҳ онро намебахшад магар баъди тавбаи насӯҳ. дар ин оят ҳушдори сахт аст барои касоне, ки ба назди ҷодугарон ва фолбинон мераванд. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا ва ҳамчунон ки шумо эй гурӯҳи ҷинҳо мепиндоштед, инсонҳои кофир ҳам мепиндоштанд, ки Аллоҳ таоло ҳаргиз ҳеҷ касро дубора баъд аз марг зинда намегардонад. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا ва мо гурӯҳи ҷинҳо талаб кардем ба осмон расиданро, то бишнавем суханҳои аҳли осмонро. пас онро ёфтем пур аз фариштагони нигаҳбону қудратманд, бо ситорагон, ки андохта мешавад бо он касеро, ки ба осмон наздик мешавад. ин буд тафсири Табарӣ. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا ва мо ҳар оина менишастем пеш аз ин ба ҷойҳое аз осмон, то бишнавем ахборашро. пас ҳар ки акнун барои гӯш кардан нишинад, шибоҳеро яъне оташпораеро дар камини худ ёбад, ки ӯро сӯзонда ҳалок мекунад. ин ду оят ботил месозад даъвои ҷодугарон ва фолбинонро, ки мегӯянд онҳо илми ғайб медонанд ва бехирадонро бо ин даъвои дурӯғашон гумроҳ месозанд. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا ва мо гурӯҳи ҷинҳо намедонем,
ки оё барои касоне ки бар рӯи замин ҳастанд баъдӣ муқаррар мешавад ё ки парвардигорашон мехоҳад ба роҳи росташон бибарад. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا ва баъзе аз мо некӯкору солеҳанд ва баъзе аз мо ғайри ин кофиру фосиқанд ва гурӯҳҳои гуногунем. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا ва мо яқин донистаем ки Аллоҳ бар мо қодир аст ва мо дар зери қабза ва фармонравоии ӯ мебошем. пас агар кореро ба мо хоҳад аз ӯ гурехтан наметавонем ва ҳаргиз наметавонем сӯи осмон гурехтан аз азобаш агар бадиеро ба мо хоҳад. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا ва чун Қуръонро шунидаем ба он имон овардем ва иқрор кардем ки Қуръон аз назди Аллоҳ аст. пас ҳар кӣ ба парвардигораш имон овард пас на аз нуқсони ҳасаноташ метарсад ва на аз ситам, яъне мабодо ки дар ибодатҳояш изофае нашавад. ин буд тафсири Табарӣ. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا ва ҳар оина баъзе аз мо ҷинҳо мусалмонанд ва баъзе аз ҳақдор. пас онҳое ки ислом овардаанд яъне сар фуруд овардаанд ба тоат барои Аллоҳ пас онҳо қасд кардаанд роҳи ростро. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ва аммо онҳое ки аз роҳи ислом дуранд пас онҳо ҳезуми ҷаҳаннаманд. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ва агар одамони кофир ва ҷинҳои кофир ба роҳи ислом мерафтанд ҳар оина барои онҳо оби бисёреро фуруд меовардем ва ризқашонро дар дунё фарох мекардем. لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا то онҳоро биозмоем чӣ гуна неъмати Аллоҳро шукр мекунанд ва ҳар ки аз тоати парвардигораш ва гӯш кардани Қуръон ва амал кардан ба он рӯй гардонад ӯро ба азоби сахт дарандозанд. ин буд тафсири Табарӣ. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ва ҳар оина масҷидҳо барои ибодати Аллоҳи ягона ҳастанд пас ибодат накунед дар он ҷо ғайрашро. ҳамоно масҷидҳо фақат барои ибодати Аллоҳи ягона сохта шудаанд. воҷиб аст пок нигаҳ доштани масҷидҳо аз ҳар гуна чизҳое ки дар ихлос барои Аллоҳ ва пайравии Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам халал мерасонанд. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا ва чун бандаи Аллоҳ Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам барои парастиши парвардигораш бархост наздик буд ки ҷинҳо ӯро боло-болои ҳам гирд кунанд то бишнаванд аз ӯ Қуръонро. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا бигӯ эй паёмбар ба он кофирон танҳо парвардигорамро ягона парастиш мекунам ва ҳеҷ касро дар ибодат шарики ӯ намесозам. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا бигӯ эй паёмбар ба онҳо албатта ман наметавонам бар шумо зиёне бирасонам
ё барои шумо фоидае биёварам. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا بگو هیچ کس مرا از عذاب الله نجات ندهد اگر نافرمانی او کنم و من جز او هرگز پناهگاهی نمی‌یابم. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ولی آنچه می‌توانم رسانیدن پیام او تعالی و انجام دادن رسالت‌های او میباشد. و هر کی الله و پیامبرش را نافرمانی کند پس نصیب او هر آینه آتش جهنم است که همیشه در آن خواهد بود. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا تا آنگاه که آنچه را به مشرکان وعده داده بودند یعنی عذاب را بینگرد پس خواهند دانست چه کسانی را یاران ناتوانتر و شماره کمتر بوده است. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا ای پیامبر به مشرکان بگو من نمیدانم که آن وعده عذابی که به شما داده اند نزدیک است یا پروردگار من برای آن زمان نهاده است. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا او تعالی دانای غیب است یعنی میداند آن چیزی را که از چشمان غایب است و غیب خود را بر هیچ کس از خلقش آشکار نمی‌سازد. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا مگر بر آن پیامبری که او را برای رسالتش اختیار کرده است و از او خوشنود باشد پس او را به بعضی از علم غیبش خبردار می‌کند و برای نگهبانی او از جن از پیش روی و پشت سرش نگهبان فرشته قرار می‌دهد مبادا خبر غیب را ندزدند و به گوش کاهنان نرسانند. این بود تفسیر بغوی. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا تا بداند پیامبر صلی الله علیه و سلم پیامبران پیش از او نیز هم پیام‌های پروردگارشان را حق و راست رسانیدند و او هم حفظ کرده شده است از جن همچنان که پیامبران پیشینه حفظ کرده شده بودند و الله تعالی با آنچه در نزد آنهاست از علم‌های آشکارا و پنهانی امرها و حکمها احاطه دارد چیزی از او فوت نشود و او تعالی همه چیز را به عدد شمار کرده است. این بود تفسیر سعدی.